kwizera aho kuri kurema imirimo. Wherever faith is, there are works. Kwizera aho kuri kurema imirimo. Wherever faith is, it creates works. Iyo usomye muri Yakobo, Once you read the book of James, yavuze ibyo kwizera. once he talks about faith, Avuga ku kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. he said that faith without works is dead. Ariko abanza kuvuga ngo But he first says, ngo umwe aravuga ngo reka nkwereke kwizera kudafite imirimo. that one says that let me show you faith without works. Unati reka nkwereke kwizera kugaragazwa n'imirimo. And another one says that let me show you the faith that is manifested through the works. Ukwizera kudafite imirimo Faith without works ntabwo kuba guhari. is not there. Ntabwo ushobora kwerekana ukwizera utakwerekanishije imirimo. You cannot show faith when you are not showing works. Kuko imirimo ni igaragaza ihamiriza ko kwizera guhari. Because works manifest the presence of faith. Iyo rero nta mirimo Without works iserura kwizera, that spreads out faith, ni ukuvuga ngo ntabwo kuba kunahari. meaning that faith doesn't exist too. Amen. Amen. Ntabwo ushobora kuvuga ngo reka nkwereke kwizera kudafite imirimo. You cannot say that let me show you faith Kwizera nta without mirimo. works. Faith without works. Kwizera igihe cyose Every time faith guseruka mu mirimo. brings works. Amen. Amen. Ni ukuvuga ngo rero nimba twarizeye Imana, So if we believed in God, ni ngombwa imirimo yacu ikwiye guhamiriza ko twayizeye. surely our works must manifest that we have faith in Him. Hari imirimo iva mu bindi, There are works that comes out from other things, ariko rero n'imirimo iva mu kwizera. but there are works that comes from faith. Ushobora gukora imirimo idaturuka mu kwizera, You can do works without faith, ariko rero n'imirimo ituruka mu kwizera. but there are works that comes from faith. Imirimo ituruka mu kwizera Works that comes from faith iteka izamura izina rya Yesu. every time praises the name of Jesus. Ariko imirimo idaturuka mu kwizera But the works that doesn't come from faith ishira hejuru umwana w'umuntu. honors man. Ariko imirimo ituruka mu kwizera But works from faith, iteka izamura izina rya Yesu every time Kristo. it praises the name of Jesus. Uyu munsi rero So today, baraza kutwereka muri video through the videos that are going to be shown to us, imirimo y'Imana muri umwaka wose yakoranye na Beteli, imirimo ituruka mu kwizera. we are going to see all the works that comes from faith that God did with the church of Bethel. Kubera yuko ni imirimo itazamuye umwana w'umuntu ariko yazamuye izina rya Yesu. All those works have been praising the name of Jesus. Kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Faith without work is dead. Ni nk'umubiri utagifite ubugingo. It is like the body without soul. Rero nyereka kwizera kudafite imirimo, nanjye nkwereke kwizera kugaragazwa n'imirimo. Show me the faith without the works, and also I will show you the faith that is manifested through works. Nta kwizera kudafite imirimo kubaho. No faith without works. Kwizera igihe cyose mu Mana kurangwa n'imirimo. Every time faith in God is manifested by the works. Igihe cyose tuzizera Imana, Every time we shall believe in God ntiducogore without ceasing, ngo dutangire mu mwuka turangize muri kamere. to start in spirit and end up in body, in flesh. Igihe cyose tuzagendera mu kwizera, Every time we shall walk with faith, ni ngombwa imirimo y'ukwizera izagaragara. surely works will be there. Kandi ubwami bw'Imana And the kingdom of God burangwa n'imirimo yo kwizera. is manifested by the works of faith. Kandi ubwami bw'Imana bubakwa n'abizera. And the kingdom of God is built by the people who are faithful. Utizera ntashobora gukorana n'Imana. The one without faith cannot work with God. Utizera ntabwo ashobora no kuba inshuti y'Imana. The one without faith cannot become a friend of God. Kuko Aburahamu ngo yizeye Imana bimuhaniriza no gukiranuka, yitwa inshuti y'Imana. Abraham believed in God and became righteousness to him, and then he became a friend to God. Murabyumva?
Amen. Amen. Abraham Aburahamu crut en Dieu yizeye Imana, et cela lui fit imputer à justice bimuhwanyiriza no kwizera, et il fut appelé ami de Dieu. aza kwitwa inshuti y'Imana. Rero nta kwizera ntushobora kwitwa inshuti y'Imana. Without faith you cannot be called a friend of God, Kuko Imana igendana n'abizera. because God works with people with faith. Imana igendana n'abizera. God works with people with faith. Imana yubahisha kwizera. God honors faith. Niyo mpamvu uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe. That is why today is a special day. Ni umunsi wo kwereka ko Imana igendana n'abizera. It's a day of showing out how God works with the people with faith. Kubera ko umwaka utaha Because next year ni umwaka w'abizera. is a year of those people who have faithfulness. Utizera nta mwanya afite mu bwami. The one without faith doesn't have a position in the Kuko kingdom. Imana izakora imirimo ikomeye irenze niyo ushobora kurota wowe. God is going to do great works beyond your imaginations. Umwaka tugira twinjiremo Imana izakora imirimo irenze iyo ushobora kurota. The year we are going to start, God is going to do works that goes beyond your thinking. Imana izakora imirimo irenze ibyo ushobora gutekereza. God will do works beyond your thinking. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo ni umwaka w'abizera. That is why God is saying that it is a year of the people with faith. Ukwiye gusuzuma wowe impamvu uza mu matorero. You need to check out the reason as to why you come in the church. Ukwiye kubanza kwisuzuma. You need to check yourself. Hari ibintu nka 4-5 ngira mvuge. There are 5 things I came to know. I'm about to talk about them. Ubisuzume mu buzima bwawe ko bihari. Examine the 5 things whether you have them. Nushaka kubyandike nimba ujye wandika. You can note them down if you want. Ubisuzume. Examine whether you have the 5 things. Icyambere. The first one. Is faith manifested in your action? Ese ukwizera kuragaragara mu bikorwa byawe? Is faith manifested in your speaking? Ese ukwizera kuragaragara mu magambo yawe, mu byo uvuga? Is faith manifested in your ministry? Ese ukwizera kuragaragara mu muhamagaro Imana yaguhamagariye? Is faith manifested in your living? Ese ukwizera kuragaragara mu buzima bwawe bwa buri munsi? Nimba ibyo bibazo bigukubise hasi, If you've been challenged by those questions, ntabwo wowe ukwiye kwibeshya ko ugendana n'Imana. you are not supposed to deceive yourself that you are walking with God. Kuko nimba Imana ivuga ngo umwaka utaha ni umwaka w'abizera. Because if God is saying that next year is a year of people with faith, Yego twaragendanye n'Imana mu myaka yashize. yes, we've been working with God in past years. Ariko uburyo bw'umwihariko 2020 But in a special way, the year 2020, hari imirimo y'ubwami idasanzwe Imana yenda gukora. there are kingdom works which are special God is about to do. Imirimo y'agahinyuza nko ku musozi Karumeli. Challenging works like the challenging works at Mount Carmel, Aho ibigirwamana n'ibyitwa Imana n'ibyambo icyubahiro cy'Imana byose bizakubitwa hasi. where the idols and the so-called gods will bow down. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo ni umwaka w'abizera. That is why God is saying that it is a year of people with faith. Niyo mpamvu ibibazo ukwiye kubisubiza. That is why you need to answer these questions. Ibi ni ibibazo ukwiye gusubiza. These are special questions you need to answer. These 4 challenging questions, Ibibazo bine bihinyuza you have to answer them ukwiye kubisubiza, from the bottom of your heart, ukabisubiza mu mutima wawe imbere, sincerely, kandi koko utabeshya mbere y'Imana. before God. Kuko nawe ubundi umwaka utaha mu by'ubwami ntabwo urimo. Other than that, next year in the kingdom matters, you are not going to belong there. Kandi ntabwo ari igende ndababwira ni Umwuka Wera. It's the Spirit speaking to you. This is not from me. Ibi ntago ari ibyanjye. Isaac basubiremo ibyo bibazo bine. Ikibazo cya mbere, ese ukwizera kuragaragara mu mirimo ukora? Icya kabiri, ese ukwizera kuragaragara mu magambo uvuga? Ikibazo cya gatatu kiravuga ngo ese ukwizera kuragaragara mu muhamagaro Imana yaguhamagaye? Icya kane kikavuga ngo ese ukwizera kwaba kugaragara mu buzima bwawe bwa buri munsi? Yes. Ibyo ni bibazo ukwiye gusubiza, my friend. Those are questions you need to answer.
otherwise wari ukwiye kwigira mu bindi ntuzakandagire no mu matorero atari ibyo you are not supposed to be kuko in church. urata umwanya wawe n'ibyo urakora byose n'ubusa. You are wasting your time. Sinibaza rero ko umuntu afite ubwenge yaba mu bihe nk'ibi atumwanya we. I believe a normal man cannot waste his time. Kubera ko Imana ivuga ibi, Why is it God telling us this? ni ukubera ko It's because the church of Jesus Christ is heading towards judgment. kubera ko itorero rya Kristo Yesu ririmo riregereza urubanza. Bibiri avuga ngo urubanza ruzatangira mu nzu y'abera. And the judgment will start in the house of saints. Mbere y'uko urubanza rugera ku banyabyaha batizera, Imana izatangira urubanza mu nzu yayo. God will start the judgment in his house before it reaches to the unbelievers. Niko dusoma muri Petero. That is what we read in the book of Peter. Urubanza ruzatangira mu nzu yayo. The judgment will start in his house. Nimba urubanza rw'Imana ruzatangira mu nzu yayo, If the judgment of God will start in his house, mu gihe utarasubiza ibibazo kandi ugira icyo ubikorera, before you answer these questions and work on them, urumva ko uri mu kaga gakomeye cyane. you have troubles. Rero don't deceive yourself. Rero ntiwishuke. Ukwiye kureba ibibazo neza ukabira gutya. You need to ponder on these questions Ntabwo and ari answer idini them. Imana yaduhamagariye, ntabwo ari kuzuza imihango n'imigenzo yo kuza gusenga, ntabwo ari ibyo. God did not call us for religious customs. Imana irashaka kugendana n'abantu bizera, God wants to walk with people with faith kuko hari imirimo idasanzwe yenda gukora. because there are special things he's about to do. Ntabwo rero yashaka gukora ibidasanzwe ikoresha abantu bari muri normal life. So he cannot be pleased to work with people who are living a normal life. N'abantu bavuga bati Imana tuyifatire mu ijambo ryayo. He wants to work with the people who are after his word. Imana yaravuze, God said ndagenda kuri iryo jambo. he's going to do this. Yavuze ngo ngwino hejuru y'amazi, He said that come and walk on top of water. ndagenda hejuru I'm going y'amazi. to walk on top of water. Sindi burebe circumstance, I won't focus on the circumstances. ndaza kureba uwavuze I'm going to focus the one who said nico yavuze. and what he said. Abo nibo Imana ishaka rero. Those are the people God wants. Rwose ndabinginze ibibazo mu bibike I beseech you, a little while. keep these questions for a little while. Ariko ntimujye kubibika burundu, ahubwo mubitekerezeho. But what I mean, think about these questions. Kuko ibibazo nibyo bikugarantisa ejo hazaza mu Mana hawe nimba hari safe. These are questions that will guarantee you your safety in the future. Nuvuga ngo nimba ibibazo utabishubije, If you are not able to answer these questions, ejo hazaza hawe mu Mana ntaho. your future in God is not there. I'm very sorry. Mbabarire. Ukwiye kusubiza ibibazo. You need to answer these questions. Utabishubije ejo hawe mu Mana ntaho. Without answering these questions, your future in God is not there. Imana iravuga ngo God says, next year umwaka utaha 2020 2020, it will be a changing year of our faith. uzaba ari umwaka uhinyuza ukwizera kwacu. Ntabwo ari ibintu biraho. It's not just there. Kwizera kwacu kuzaba challenged. Our faith will be challenged next year. Kuko Imana izatubwira icyo gukora hanyuma tuzunguza umutwe ngo unbelievable. Because God will tell us things which are great He's about to do, Urazi and then we kubwira shall Imana ngo impossible. shake our heads saying that it is impossible. Imana izavuga ibyo ishaka gukora. God will tell you what He's about to do. Hanyuma ukwizera kwawe kuzapimwa ku minzani. And then your faith will be weighed. Hanyuma uvuga uti ibi ntabwo ari byo. And then you will say that this is impossible. Ntabwo ari Imana yavuze. It's not God saying this. Dutangire rero Let us start dushaka Imana. to seek God. Imana ikatubona mu mwaka utaha nk'abantu nta kindi, ntabwo bafite plan A B C.
God to see us next year as people who are focusing on Him only. kuko igihe ufite plan A B C D Because every time you have another ntabwo alternative, urawa ukwizera. you are not a faithful one. Ukwizera Imana ivuga The faith God is talking there is about, no plan B, no any other alternative. one plan. Ni umugambi umwe gusa. Focus on Jesus. Ni umugambi wo kubona Yesu Kristo. Ariko mu gihe tugifite plan A B C D, Every time we have plan A and plan B, iyi aniyanga kwizera Imana n'ibyanga ndakoresha B C D E I can believe God here. I'm going ko ntabwo ari to use this. ukwizera Imana ivuga. That is not faith God is talking Uyu about. mwaka kuva kuri plan B C D turazireka, We are going to get rid of plan A and turaza plan C. kwinjira kuri plan A yonyine, We are going to go through one plan, kutumbira Yesu wenyine just to focus on Jesus Christ n'ijambo yavuze. and the word He said. Izo plan zanyu mubika ku ruhande, Imana ivuga ngo ntabwo zizabashoboza kugendana nayo. Your plans will not get you to God. Ndizera Imana ariko n'amafaranga nayo, I believe in God, but I'm still ndizera having Imana my ariko money. ndizera na kanaka ari mu myanya runaka. I trust that person is going to help me. Ni umwaka wo kwiyahura mu Mana. It is a way to die in God. Yes. Yes. Turaza gupfa We are going to die, ariko tube bazima muri but we Kristo. are going to be alive in Christ Jesus. Ni umwaka wo kwemera gupfa kubidesha Imana icyubahiro. It is a year of being dead to things which are not pleasing to God, so that you can please God. Imana irashaka kunyuza akayunguruzo mu nzu yayo. God is going to weigh His people in His house. Umurama ugaragare, hanyuma ingano nazo zigaragare. The chaff will be taken away, and then it's going to remain with wheat. Twarakinnye imyaka myinshi We've been playing around for many years. umukino wa kirokore. A game of the safeties. Enough is enough. Birahagije. It's a year of choice. N'umwaka w'amahitamo. You choose to die or to live. Ufite kubaho cyangwa se gupfa. Ariko uzemera gupfa kubidesha Imana icyubahiro ku nyungu ze, The one who will accept to die on things which are not pleasing to God, on His benefits, Imana iraza kumugira muzima muri yo. God is going to make him alive in Him. Uwo rero azaba yiteguye kugendana nayo. That one is going to be ready to walk with Him. L'église classique c'est fini. Irya torero risanzwe rya kera byararangiye. Imana irategura umugeni, God is preparing the bride, kandi uwo mugeni akwiye guseruka muri ibyo turavuga. and the bride must be manifested through what we are talking about. Ntabwo ari igihe cyo kuvuga ngo Imana nizamenya abayo n'abatarabayo. Ibyo ntabwo ari byo. It's not the time to say that God is the one to know His people. Before the rapture, Mbere y'uko itorero rizamurwa, it will be manifested. bizagaragara. Who belongs to him We azagaragara, or not? n'utari we nawe azagaragara. Ntabwo bizagaragarira hariya, It won't be manifested there. biratangira kugaragarira hano. It will be manifested here. Isi iraza kumenya ngo uriya ntabwo ari uwacu. The world will know that that one doesn't belong to us. Satani ubwo araza kuvuga ati uriya ntabwo ari uwanjye. The devil will say that that one doesn't belong to us. N'Imana iraza guhamiriza ati uriya ni uwanjye. Even God will witness that that one belongs to me. Get ready. Mwitegure. Get ready. Itegure. Ibyo bibazo bine mu byibazeho. You need to answer the 4 questions and think about them. Ntugende usinzire wirire wiryamire ugume urarikira ibyo urarikira by'isi. Subiza ibibazo. Don't go and eat and drink and sleep. Try to ponder on these questions. Kwizera kugaragarira mu byo mvuga, kugaragara se mu byo nkora, kugaragara muri ministry Imana mpamagariye, kugaragara mu buzima bwanjye buri munsi. Ukwiye gusubiza ibibazo. You need to answer the 4 questions. Murabizi ni kimwe kwigisha kwizera, It is one thing to teach faith. ni kindi kubaho mu kwizera. It is another thing to live in faith. Umwaka utaha ntabwo ari ukwigisha kwizera gusa. Next year we won't teach faith just. Ni umwaka wo kubeshwaho no kwizera. It is a year of living by faith. Kandi ibyo biraza kukuzanira abanzi benshi. That will bring to you many enemies. Parmi les faux frères, abo bita bene data atari bo. The so-called brothers in Christ. Kandi bikwiye kuba kuko hakwiye kuba umurongo utandukanya
abizera n'abatizera. And that should be there because there must be a line to separate those ones who have La been ligne de thinking. démarcation que Dieu a jetée dans l'humanité, c'est la foi. Mu isi Imana yajugunye umurongo utandukanya abayo n'abatari abayo. Uyo murongo ntabwo ari idini, no kwizera. It is faith that God brought Murabyumva humanity. ibyo? Yes. Imana yafashe umugozi wayo irawujugunya mu isi utandukanya abantu abayo n'abatari abayo. Ntabwo ari idini, ntabwo ari abasenga n'abadasenga, no kwizera. The line through which God thrown in his people, it is not any other thing other than faith Ubwo that rero separates the unbeliever. and ubwo the rero believers. abantu batazagendera mu spirit yo kwizera, So the people who want to walk with the spirit of faith, abo bazatangira gukoreshwa n'umwanzi mu gutoteza abagendera mu kwizera. those ones are going to be used by the devil to persecute the believers. Abazi ko Imana ivuga bari kuba banditse ibyo mvuga. Those ones who know that This it's is a God prophecy. saying that must Ça, write c'est what une I'm saying. prophétie que je vous donne. Ubu ni ubuhanuzi ndimo kubaha. Subiza ibyo bibazo rero. You need to answer the 4 questions. Uri mu ruhe ruhande? You belong to which side? Rwabizera, The side of the believers, kwizera ko mu Mana, the faith in God, kwizera ko Imana, the faith of God, cyangwa uri mu rundi ruhande? or on the other side. Plan A, B, C, D ntabwo izo zikiri valable. Plan A, B, C are no longer. N'Imana cyangwa Valid. nothing. It's God or nothing else. N'Imana cyangwa nta kindi. It's God only. Nahisemo kwizera. I choose faith. Niyo plan mfite. That is the only alternative I'm having. Ntabwo ndi bwiremere utu plan B, C, D turi ku ruhande. I won't create another plan A, plan B. Si ça marche, Niba binyuzemo, en Dieu ça va. mu Mana ni Mais byiza. si ça coince, j'ai un plan B ici. Ariko nibyanga mfite ayandi mahitamo hano. Ibyo birashaje. That is over. Turaza kwinjira aho umuka tunyuza. We are going to go where the Spirit will lead us to go. Whatever the cost. Icyo byadusaba cyose. Turaza kunyura aho umuka tunyura. We are going to go where the Spirit will lead us to go. Byaba bikomeye, Be the hard things, turaza kubinyuramo. we are going to go through them. Ariko icyo Imana ivuga, But what God is saying, God never fails. Imana ntabwo inanirwa. Amen. Kandi n'uwayizeye ntigeze failinga. And everybody who believed in him cannot be disappointed. Nuko abantu bagera ku muzamuko wo kwizera wo kugeragezwa bagahita barekura bagaporomoka hasi mu kibaya hariya, ariko iyo bakomeza bari kubona ko Imana itaneshwa. It's people that don't embrace faith. Hari insinzi nyinshi mu bana b'Imana. There is great success among the children of God. Hari ibintu bikomeye abana b'Imana bari kuba barimo. There are great matters the children of God we are supposed to benefit Iyo batacikiriza hagati y'ukwizera. if they wouldn't have failed. Nimwibaze umwami wacu. Imagine our Lord. Iyo agarukiriza hagati If ntagere ku musozo. he had stopped in the middle, Uyu munsi tuba twarapfuye twese. today we will have been dead. Kuko Imana yihanganiye isi kubera umusaraba wa Yesu. Because God had mercy on the earth because of the cross of God. Iyo Yesu afailinga If Jesus had failed akacikiriza hagati kubera uburemere, and failed in the middle of the journey because of the hardness of the journey, bw'ibyo yanyuzemo, of what he went through, Imana yari kwita ishyiraho iherezo ry'ubuzima bwose. Ntago hari kuba umwaka runaka nyuma ya Kristo, ntago byari kubaho. God would have put an end to humanity. Maintenant nous avons 2019 après Christ parce que Jésus est allé jusqu'au bout. Uyu munsi turi mu mwaka wa 2019 kubera ko Yesu yasohoje urugendo kugera ku musozo. Biblia nditubwira That is what the Bible says. utumbire Yesu wenyine, That focus on Jesus only, niwe banze yo kwizera the author na niwe yagusozeye. and the perfecter of faith.
yatumbereye iherezo, He focused on the end. ntiyigeze areba hagati aho, yareba iherezo. He just focused on the end. Natwe muri uyu mwaka tugira twinjiremo, The year we are going to start, ntabwo tuzareba ibiri imbere, we won't just focus on what is before us. ibiduhagaze imbere, What is before us. tuzareba ibiri hakurya. We shall see what is beyond. Hakurya turangije guterera umusozi, Beyond after our journey. hariya hari iki? What is there? Hariya niho tuzagera. That is where we are going. Ibizaba byose Whatever will happen, ntabwo ari byo tuzahanga amaso, we are not going to focus on them. tuzahanga hakurya yabyo. We shall focus on what is beyond It the will be circumstances. glory, Ubwiza. glory. Ubwiza. After testing there is glory. Nyuma yo kugeragezwa hari ubwiza. Tuzafokasinga kuri glory. We shall focus the glory. Ntabwo ari aho gutuma umwana nk'uko bavuga. It is not where you can send a child. Abinezeza n'imikino yo kujya gusenga bagasohoka, no change in their lives, abo ibyo ndavuga ntabwo ari byabo. Those ones who are playing around with church customs and religious customs, this doesn't belong to them. Murabizi ko isi itigeze ifatwa mpiri igafukamishwa Yesu n'abantu 100 cyangwa 1,000. You know where that the world did not become captive by many people. Imana yakoresheje abagabo 12. He used only 12 people. Abo ni Imana yakoresheje mu gufata isi igafukamira izina rya Yesu. Those are the people that God used so that the world can bow to Jesus. It is not a question of number. Ntabwo ari ikibazo cy'umubare. Nabavuga ati Imana ntibeshya. Are the people who say that yes, God is true. Kandi Imana ntigineshwa. And God can never fail. Nubwo yakunyuza mu gikombe cy'urupfu, Even though you can pass through the valley of death, ntabwo ruzaguherana. death won't hold you. Uzarusohokamo, You are going to go through death, ariko bizahesha Imana icyubahiro. but for the glory of the Lord. Umwaka utaha n'umwaka wo gukunda Yesu kurusha uko wikunda. Next year is a year of loving Jesus more than any other thing, more than you can love yourself. N'umwaka wo gukunda Yesu kurusha uko wikunda. It's a year of loving Jesus more than you can love yourself. N'umwaka wo kumenya icyo yavuze. In the year of knowing whatever he said. Uzashaka kurengera ubuzima bwe azabubura. The one who wants to benefit his life is going to lose it. Ariko uzabureka kubwanjye azaburokora. But the one who will live his life on my sake is going to receive life. N'umwaka wo kutirebaho. It's a life of not looking at yourself. N'umwaka wo kureba Kristo n'inyungu ze. It's a year of focusing on Jesus and his interests. N'umwaka wo gukunda Yesu kurusha iby'isi. It's a year of loving Jesus than loving the worldly things. N'umwaka wo kuvuga ati nugo nahomba byose. It's a year of saying that even if I can lose everything, Ariko iminsi nsigaje kubaho ihesha Imana yanjye cyubahiro. that may the days I'm having glorify God. N'umwaka wo guselektiona n'inshuti zawe. The year of selecting your friends. Abatubaha Imana ukabacisha mu murongo utukura. To get rid of those ones who don't believe in God. Kuko ntabwo dushaka iminyururu izadukurura inyuma. Because we don't want the strings that will Turashaka pull gutera us back. intambwe mu Mana kandi intambwe ya nyayo. We want to take a step in God. Niyo mpamvu umwaka utaha n'umwaka udasanzwe. That is why next year is a special year. Amen. Ntabwo Imana izakorana n'abantu bafite urukundo rucagase. God will never walk with people with a lukewarm love. Imana irashaka total surrender. He wants people that have totally surrendered to him. Kuvuga abantu bemeye kwiyegurira Imana burundu. People that have totally surrendered their lives to Nta him kintu bishigarije. without leaving anything back. Bakazana ubuzima bwo ku gicaniro. To bring their lives on the altar with whatever they possess. Abo ni Imana izakoresha. Those are the people that God is going to walk with. Ubwabo bakazana ubuzima bwo ku gicaniro. Those ones who are going to bring their lives on the altar. Hanyuma nibyo batunze bakazana ku gicaniro. And whatever they possess at the altar. Ibi ndio ndababwira ni Imana yabimbwiye. It's God who told me this I'm talking about. My friend, Nshuti yanjye, ntuzongere kwicara mu ntebe y'amatorero utarasubiza bya bibazo bine. never come into the church pits when you've not answered. Twavuze duti hari kimwe kwigisha kwizera.
That it is one thing to teach faith, ariko ni ikindi kubaho mu kwizera. and also it is another thing to live by faith. Ntabwo Imana irashaka abantu bigisha kwizera, irashaka abantu berekana kwizera binyuze mu mibereho yabo. God is not interested in people who are teaching faith. He is interested in people who are living by faith. Ni kimwe kwigisha Yesu Kristo ni Jehova Rafa, It is one thing to teach about Jesus Christ, the Jehovah Rapha, ni wadukiza indwara zacu. the healer of our diseases. Hanyuma indwara yagutera ukavuga ati irampitana tu, And then once you are attacked by a disease, you say that it is going to take me away. uhakanisha kwatura kwawe ibyo wigisha. You need to contradict whatever you confess by what you've been taught. Ni kimwe kwigisha yuko God is our provider. It is one thing kwigisha ko Imana ariyo iduhereza byose. Hanyuma mu nyuma ukajya kwa Isaac ati biteze kwinzara igira imitane nta bishyimbo byaba bisigaye. And then you meet your friend that, my friend, I'm going to die of hunger. Kwigisha bizahinyuzwa n'ubuzima bwacu. The teachings will be contradicted by our lives. Tukwiye gutangira ejo mu masengesho gusaba Imana mu itanura ryayo ikunyuzemo. By tomorrow we're going to start asking God so that he can make us go through his furnace. Nta mugabo nta mudamu kwizera yigeze abaho atari umuntu aba mu masengesho. No woman, no man of faith that has ever lived without having a prayer life. Kwizera bihambirijwe hamwe no gusenga. Faith is bound by prayers. Mu masengesho ni Imana iducura ikatuvana mu izo ibyo bita lesikori inkamba zikavaho. It is through prayers that God burns away all the chaff from our lives. Ikatubohora imigozi ya kamere yaduhambiriye. It is through prayers where he sets us free. Tukabona ibyo uw'inyama n'amaraso atabona. To see what the man of flesh cannot see. Imana ikatuvanamo ubwoba bw'abantu. So that God can take away the fear of men in us. Kumurabizi ko ubwoba n'umwanzi w'ukwizera. Because you know that fear is an enemy of faith. Bantu benshi ntibashobora no guhama Yesu imbere y'abantu bakomeye kubera yuko bari muri kamere. Many people cannot witness Jesus because they are living a carnal life. Ariko Imana itunyujije mu itanura. But every time we are taken through the furnace, zahabu yayo igasohoka. And then his gold is purified. Inkamba zigasigara mu itanura rigashya. And then the chaff remain in the furnace. Ntabwo twongera guhinda imishitsi imbere y'abantu. We cannot shake before man. Kuko abantu tubareba uko Yesu abareba. Because we can see man in Jesus' perspective. Kuko tubarebera mu bwiza bwa Kristo. Because we can see them in the glory of Christ. Mu bwiza bwa Kristo. In the glory of Christ. You know, the glory equalizes everything. Murabizi ubwiza buringaniza ibintu byose. The glory of God equalizes everything. Ubwiza bw'Imana buringaniza byose. Umukire buramumanura akaba kuri level y'uwari wese. A rich one is brought down and then umukene ukamuzamura goes at the level of Christ. Iyo turebeye abantu n'ibintu mu bwiza, ubwiza burekurazinga buri kintu cyose. Every time we see the people in the glory of God, they're put at the same level. Ntabwo utangira guhinda imishitsi imbere y'abantu ubarebeye mu maso ya kimuntu. You cannot start shaking before men. Murazi impamvu rero umuntu imishitsi go kanakara. Once you are using the carnal eyes. Uko ntabwo umurebera muri glory. The reason as why we shake before people, we don't look them with the spiritual eyes. Iyo ubonye Ahabu, every time you look at Eliya akamureba ati ni wowe n'umugore wawe. Elisha told him that it's you and your wife. Elisha akabwira Ahabu n'umugore we. Elisha tell ni him wowe n'umugore wawe ni mwebwe mwazanya kaga muri Israel. That it's you and your wife that has brought trouble among the people of God. Yabareberaga muri glory. He would see them in the glory. Mwebwe murebye abantu muri glory. If you could see people in the glory, ntago mwakwera guhinda imishitsi. You can no longer shake before them. Mwababwiriza Yesu mutita kubyo baribyo. You can talk about Jesus without considering their titles. N'umukene umurebeye muri glory aba yazamutse. Even you can see a poor one at the level of glory. Kristo Yesu. For the glory of Jesus Christ. So the glory of God equalizes everything. Kubera ko ubwiza bw'Imana buringaniza ibintu byose.
ni ibintu bibiri. Two things. Uyu mwaka tujyamo The year we are going to start, uraza kugaragara nimba utari uwa Yesu cyangwa ube wa Yesu. you are going to be set apart if you belong to Jesus or not belong to Jesus. Kuko Imana ubwayo iraza kuzana iyo divided line. God is going to divide, to bring that Iyo line dividing iraza line. kuza. That dividing line is going to be among the people. Utangire rero witegure. So you need to be prepared.